Assalamu алейкум, урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 25 февралы күнгө бейшембе. Биз азыр Ош шаарынын түштүк жагында жайгашкан Жапалак айылындагы Жапалак мал базарынын маңдайында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон Жапалак мал базарындагы жалпы жандыктардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Кече кар жаап, бүгүн аба ырайы бир аз суук жана жолдор тайгалак. Алгач биз ат базардан баштайбыз туугандар. Мына ушул кунанды 80 миң сом дейт достор. Ат базарга али ат келе эле экен, саат 8ден 10 өттү. Биз аттар келгичейин алгач уй базарды тартып туралы. Кийин аттар көйгөндө акыры ат базарды тартып чыгып кетебиз. Assalamu alaikum тақсыр, кунажындын баасын канча дедиңиз? 60 миң. 60 миң сом. Бозбу кысыр бу бул? Кысыр. Пока кысыр экен. 60 миң сом дейт. Сурай элек бали? Канча сурады? 50 миң сураптыр достор. Мына ушул уюм. Боз окшойт, сурап көрөлүчү. Сиздикеби тақсыр? Ооба. Сиздикеби ооба? Канчада атасың уйду? 120 дейт. Мына боз окшойт, а? Кысыр экен. Бирок боз уйга окшоп ичи чоңойт турат. Канчаны туган бул? 4 туган уй экен. Мына жаңачма окшойт, а? Ооба. Экөөнү 120 дедиңизби? Экөөнү 120 миң дейт. Бири жаңачма, наркынысы. Мына бол берактагысы 4 туган уй экен, азыр кысыр экен. Мына достор. Assalamu alaikum тақсыр. Бул канчаны туган уй? Мына канчанчысы билбейсиңби? 3 же 4-чүсү. Эркек тургачы бул? Ургач торбо экен бул. 3-чү же 4-чү торбо дейт. Азыр сүтү бар да. Пулу канчада атасың акчасын? Акчасы. Канчада атасың аба? 90 миң сом дейт ушул. Мына 3-чү, 4-чү? 4-чү торпо экен. 90 миң сом дейт ушуну достор. Мынаке. Аркасынан байкаңыздар, арык семиздигин. Ассаламу алейкум туган. Бул уй канчанчы торпогу ушул? 4-чү. 4-чү жаш торпо экен. Эркек тургачы? Эркек торпо экен. Жаңы эле тулуптур. Пулу канчада атасы аба? 130 миң дейт. Бул сүттүү уй окшойт, а? Мынаке желини чоң экен достор, чындыгында. Желинен эле байкаса болот, а? Канча сурады аба? 600 Канча дедиңиз эле? 130 миң сом дейт достор. Эми эле келиптир, эми сурашат буйрса. Мына ушуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум досум. Бул канчанчы торпогу сануйдун? 4-чү туут торпо экен. Эркек тургачыбы? Ургачы, жаш торпо экен. Пулу канча деп атасың? 130. Бул деле 130 миң сом дейт. Мынаке. Желиндерин көрүңүздөр. Теппейби? Канча сурады базар? Ар кандай сурап атат дейт. Мына ушул кашка үйдү да сурап көрөлү. Ассаламу алейкум туган. Бул канчанчы торпогу? 3-чү торпо. 3-чү торпо экен. Сандан чыкканбы бул? Боз экен, 3-чү торпо экен. Мына ургач окшойт, а? Ургач торпо экен. Торпого өзүнө жетейин деп калыптыр. Пулу канча деп атасыз? 130. Акчасы 130 миң сом дейт. Баары эле 130 го катар. Мынаке достор. Мына ушул абамдын уйун сурап көрөлү. Ассаламу алейкум аба. Бул жаңачмабы? Жок, бири туган. Бирди туган. Азыр бозбу кысырбы? Боз экен. Кечки бозбу? Бир 2 айга барат. 2 айга барып туйт дейт. Мынаке. Пулу канча деп атасыз акчасын? 75 миң сом дейт. Мына достор, акчага баа уй экен. Мына абамдын уйун сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум аба. Бул кысыр уйбу? Бозбу? Канчаны туган? Туса 5-чиси болот. Мынаке боз уй экен достор. Акчасы канча деп атасыз?
80 ming so'm deydi ақшасын. Масканы алып қойын. 80 ming so'm deydi. Мына ушул досумдун үйүн сурап көрөлүчү. Желин чоң экен. Ассаламу алейкум досум. Мурдагы базарда көргөндөй болтам. Мына канчанчы торпогу? 3-чү баласы торпогу дейт. Эркек бургачыбы? Я. Ургачы жаш торпогу экен. Акчасы канча деп атасыз? 110 ming so'm дейт, мынаке. Желиндери мындай жоон чоң экен. Канча литр сүтү бар мунун? 15. Охо, 15 литр дейт достор. Акчасычы? 110 ming so'm дейт. Канча сурады? Аркы сурап атчабы? 100га жетпей атат. 100га жетпей атат дейт. 110 ming so'm дейт. Бул бозбу кысырбы аба? Кысыр. Кысырбы? Кысыр бирок саан. Торпогуна не болгон? Торпог Керчкеге кетти. Мынаке достор. Акчасы канча деп атасыз аба? 60 ming so'm дейт. Мынаке достор. Мына ушул жаш кунажыны сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум аба. Бул биринчи туут кунажын окшойт, а? Эркек бургачыбы? Ургач экен, торпогу жаш. Мынаке. Акчасын канча деп атасыз пулун, аба? 85 ming so'm дейт. Мынаке. 85 ming so'm deydi. Assalomu alaykum ağa. Bul qanchанчы tut torpog'i? 3-chi torpog ekan. Erkak burg'achimi? Burg'achi torpog ekan. Ova. Aqchasi qancha deb atasiz? Bahası 100 ming so'm deydi. Mana jelinleri o'zgacha boshqacha ekan. Mana ушул uydu surab ko'raylik. Assalomu alaykum taqsir. Bul bo'z o'xshaydi, ha? Qisirmi? Qanchani tug'an? Tuyelek деген egasi bilbeymiz da. Tuyelek deydi. Biroq biyik uy ekan, ha? Sındığı biyik uy ekan. Ova. Siz qo'shilmadingiz. Pul qancha deb atasiz, ha? 100 deb qo'ydik, bu bilmem. 100 ming so'm deydi. Narxi. Dur ko'rsa. Naka dostlar. Mana shu uydu surab ko'raylikchi. Assalomu alaykum, ağa, qandaysiz? Tartpaylar o'g'ina meni. Ava, sizni tartpayman. Mana. Uy, qaysi torpog'i? Qara. Mana qara shuni torpog' ekan. Erkak torpog' ekan, yosh torpog'. Qanchanchi torpog'i bu? Ikkinchi torpog' ekan. Aqchasi qancha deb atasiz, ağa? 100 ming so'm deydi. Hozir jelinlarini tartib ko'rsatamiz. Naka. Qancha litr sütü var, ağa? 10 litr sütü yo'q. 10 litr sütünü kepildik deydi. Mına çında öyle jelinleri çoğ ekan, bu uydan 10 litr süt çıqqıday. Mınake dostlar, жалпысынан сан uy, qısır uy, boz uy, жалпысынан uylardын baasını tartып bittik. Hazır эме buqalardın, жаш torpoqtordun baasını surayız. Andan ары qo'ylardın, andan keyin attardın baasını surap, бүгүнкү bazar жыйынтыктайбыз. Hazır biz torpoq buqa bazardan жолугабыз. Bular urgaç torpoq окшойт, аба? Экөтен ургач окшойт, а? Канча айлык булар? 6 aylık. 6 айлык торпоктор экен. Мынаке, ургач экен. Пулу канча акчасы? 40'tan деп атам. 40'tan, а? 40 ming so'mдан дейт достор, ургач торпоктор. 6-7 айлык экен. Сенчи досум, бул дагы ургач окшойт, а? Акчасы канча? 40 ming кам. Бул деле 40 ming so'm дейт. Бойлору бирдей, акчасы деле бирдей мына торпоктор менен. Шуну сурап көрөлү. Yaxşı tanlap turkanman. Бул жерде базар кызып атат. Эркектен ургач экен булар. Onani qo'shmay aytadi, nani qo'shmay aytadi. Taqsir. Ketganda qanday tanishdi? Aytdim da o'sha uchun juvolib deb o'tdim. Men buni juvolib deyapti. Siz daha bozorga kelib. Nake bular bul жерде 4 торпок турат. 3-өө ургач экен. Мына биринчи турган эркек экен. Канча деп атасыз, аба? Тaqsir? 34. Qo'g'ilib o'tadi hozir. 4-төнүбү? O'zi ham men ona YouTube'da jalag'im meni uyini chizib qolyapti. Mana shu o'zini ham olib qo'ygan.
Тақсыр сіз значит Ошондо ар базар чыгат экенсиз да. Була киши тартпагыла эртең ал. Ооба да. Табала турган булай. Эми базарда табар. Басын айтып койсоңуздар канча баа болуп атат? 65 болуп атат аны. Экөөбү? Бир эркек, бир ургачы. Бүтүр эми азма. Мынау эркек, ургачы ошол баага баа болуп атат. Реклама окуп кеттик ака Ютубта чыгышат айызында. Мынакей достор. 60 деди экөөнү. Экөөнү 60ка баа болуп атат. 65ке баа болуп атат бир эркек, бир ургачыны. 70 деп атабы? Эси 70 деп атат. 5000 сом талаш болуп атат бул жерде. Булар бир аз чоңураак торпоктор экен. Ассаламу алейкум, тақсыр. Эркек экен, а? Мынакей. Мунун пулу канча? 60 bin деп атабыз. 60 000 сом. Ооба. Канча жашар бул? 1 жаша. 1 жашар эркек торпок дейт. 60 000 сом дейт. Наркыча? Бул деле 60. Бул деле эркек, а? Экөө тең эркек экен, экөө тең 60 000 сомдон дейт. Бирок нол бир аз семизирак экен, а? Мынакей достор. Сиз канча калдыңыз туган? Сатабы? Басы канча? Баа кое элексизби? Сатылат дейт, баа кое элек экен. 80'den Жашы канча аба мунун? 1 жаштын нарак берак, а? Пулучу? Pul 55. 55 000 сом дейт. Торпок 1 жаштын нарак берагындагы эркек торпок. 55 000 сом дейт. Сиздики чаба? 38 кеми бар. Эркек ургачыбы? Ургач экен. 38 000 кеми бар дейт шуну. Жалпысынан достор, торпоктордун баалары ушундай, чоң кичинесин аралаштырып тарттык. Сатылды акыры? Канчага сатылды? 58'ge. 58ге? 68ге. Бая 65 деп атат эле. Акыры 68ге көтөрүптүр. Ушул экөө сатылды, а? Мына ушул экөө сатылыптыр. 55 адам мындайлар. Карасы эркекпи? 60 дебейм. Карасы эркек, аласы ургачы. 68 000 сомго сатылыптыр. 58'de oldu aka. 58? 58 000 болуптур достор, бизге Нито информация бериптир. Бир 58 дейт, бир 68 дейт. 2 жашар торпок. Бука. 2 жашар эркек бука. Пулу канча мунун? 75 деп. 75 000 сом дейт. Мынакей. Алып бакканы болсо да, я? Канча сурады аба? 60 сураптыр. Булар да сизденби? Тақсыр булар сизденби? Канча жашар бул торпок? 2 жашар өгүз экен. Пулучу? 80 000 болду. 80 000 сом дейт. 2 жашар экен. 80 000 сом дейт. Мындай узун неме экен, а? Сунду торпок экен. Узун экен, а, мындай. Узун бука экен достор. Бакса бул дагы чоң ойгудай. Ассаламу алейкум, тақсыр. Бука сизденби? Канча жашар бул? 2 yaşar. 2 жашар бука экен. Баасычы? 75 000 сом. Мына 2 жашар экен, 75 000 сом дейт. Мынакей. Бул дагы сизденби? Мунун эси жок экен достор. Мынакей. Чоң бука базарда жалпысынан 2, 4, 6 бука бар экен. Эми келип атышат. Мына портерде да букалар келди. Биз ага чейин кой базар тартып турат окшойбуз. Кой базарды тартып туралы. Букалар дагы көбөйсө келип тартып кое беребиз. Азыр биз кой базар тартып андан ары ат базарга жылабыз.
Assalomu alaykum aka. Bular soliqlar ekan, ha? Buna qo'zi qaysiniki? Bunaniki va? Qancha bu qo'zli qo'y? 16 ming so'm. Qo'zi erkak burg'achi va? Burg'achi qo'zi ekan 16 ming so'm deydi. Bunachi qisir o'xshaydi? Qisir 13 ming so'm. Kem bor deydi. Bunaka do'stlar. Assalomu alaykum taqsir. Bu yerda aralash livoy bor o'xshaydi. Kirib chekadan boshlaydi. Buni olgancha oq. Bunlar bolasini. Ene qo'zi bular, ha? Ene bola. 16 ming so'm deydi mana shu. Oq menam qora. Qo'zi urg'achi erkakmi? Urg'achi qo'zi ekan. Buni olchi? O o'zi yolg'iz. Qisir bu. Qancha al? 12. 12 ming so'm deydi. Tak. Nacha var? 13 ming deydi. Qisir bu bular? 13 ming so'm deydi. Assalomu alaykum do'stim. Nol to'xta o'xshaydi, ha? 10 ming so'm. 10 ming so'm to'xta. 10 ming so'm deydi. Nolchi? Soliq bu. 13 ming deydi. Soliq bu. Qancha tish? 13 ming so'm deydi soliq bu. Assalomu alaykum. Bular soliq o'xshaydi bari. Qancha tish bular, ha? 4 tishdan, ha? Qisir o'xshaydi, ha? Bo'z bu bari. Pullari qanchadan? Aqchasi. Ukam sana aytsak sen o'sha oydan chiqar dedi. Yo'q, 16 dan, ha? 16 dan kemi bor deydi do'stlar. 16 ming desa, 16 mingga sotayotganda o'ylab olmangizlar. Kemi bor albatta. Tushirib satishadi. Assalomu alaykum, ava. Jallan qo'zli qo'ylar o'xshaydi, ha? Buna qo'yning qo'zisi bormi? Nol bu. Erkak burg'achi qo'zilari. Ushunun puli qancha misali? 15 ming so'm. Narxlarcha? 15 dan deb o'taman. Var 15 dan. Kemi var. 15 ming so'mdan kemi var deydi. Qo'zli qo'ylarda. Bulchi. Assalomu alaykum ava, bu to'xtovchi qo'chqor bu. Qancha tish qo'chqor? Qo'zi qo'chqor ekan. Puli qancha ava? 13 ming kemi bor do'stlar. Albatta aytilgan bağdan kemi var. 13 ming so'm. Hayır çıkartın razı olup versem lan gel lan kıyılbay. Var razı olup verdim kıyılbay. Benim aytqanға сал қопылып қалып тұрған, айтқанын алғанша сал қопылып қалып. Бау болып атат. Bir şey berip қалбайын деген. Şolar kızıydı. Oyam 200 ой беріп қойып шығамын, разы болам. Базар кызып атат достар. Bir озыңын Тақсырын айтып тұрмыз сұранчы. Süt başı mı? Üçөө бауылда ва? Қаншаға бау атат? Жоқ, қой бер, қой. 20 миңге? Üçөө. Оған бәрі, жоқ, қой бер, қой сүйінен. Мына эки қоз екен, бұлчы. Бұндай боласың. Еркек бургачы мына. Тоқты екен, а? Bir тоқты, екі жаш қозы. Қаншаға сатылды? 21 миң сомға сатылды достар мына. Şu 3 қозы. 2 жаш қозы, 1 erkek. İyi, urgaçı toқты. Bunlar satıldı baba. Satası mı? Qanchada atasiz shuni baylatgan? 9 ming? To'xti va. Meni tushuniqida. 9 ming so'm deydi to'xtini. Bular sizdanmi? Soliq bu bular, ha? Qanchadan ama bular? 12dan. 2-12 dan deydi. Narxıcha? 10 dan. 10 ming so'mdan deydi narxlar. Qancha tish bular? Tish buzilak. 2 tish. Tish buzilak 2 tishdir do'stlar. Naka? Бұл тоқты оқшайды ава? Yo'q, Qo'chqor bu, qo'z qo'chqor. Kisharalik qo'chqor. Aqchasi qancha? Aqchasi, puli. 15 o'ta qazib ko'rishim. Ya, 15 o'ta ko'rishim. 15 ming kemi bor deydi do'stlar. So'yish qalsa bo'lsa da. Qo'chqor o'xshaydi bular. Qo'z qo'chqor bu, kisharalik. Naka do'stlar. Puli qancha bundan? 17 ming so'm deydi, kemi bor deydi. Siznikicha taqsir, bularda
Qo'chqor o'xshaydi, ha? Qo'zi qo'chqor, ha? Aqchasichi? 16dan. 16 ming so'mdan kemi bor deydi do'stlar. Oho, bu yerda bir gigant qo'chqor turadi. Gigant qo'chqor jashi qancha va buning tishi? 4 tish qo'chqor ekan. Parodasi bormi? Qaysi paroda? Kisar bu. Kisar qo'chqor ekan do'stlar. Puli-chi aqchasi? 35 ming so'm deydi. Aka. Naka do'stlar, 35 ming so'm deydi. Pul-chi ava? Bunday qo'chqor bu? Qancha tish pul? Qo'z ekan. Pul qancha? 14 ming so'm kemi bor deydi. Assalomu alaykum taqsir. Bu qo'zi qo'chqor o'xshaydi, ha? 2 tish be. 2 tish qo'chqor ekan do'stlar. Puli-chi aqchasi? Bahası 18 ming so'm deydi. Kemi bor. Oo. Qancha suradi? Pazar. 13-14 suratadi ekan. Takishni qo'shsa berasiz. Assalomu alaykum ava. Qancha tish qo'chqor bo'l? Ya. Qo'zi bu. Qaroda bular. Bahası qancha? 19 ming so'm deydi. Kemi bor albatta do'stlar. Yaman deydi ama bir haftalar oldu men alganlar. Qo'chqor bek otang? Ha. Qancha tishni oq? 4 tish qo'chqor ekan. Puli-chi? 20 ming kemi bor deydi. 4 tish qo'chqor bunlar. Buyrug'i. Pul-chi ava? Toza bag'ilgan o'xshaydi, ha? Qo'zi qo'chqor ekan. Buning puli qancha? 18. Bu 18 ming so'm deydi. Narxi 20 ming deydi. Biraz biroq ekan, biroq ekotangda semiz, kemi bor ekan. Bu yerda bir qo'ra qo'y turadi, biroq esi baylanmaylar turadi. Ular qachib baylar. Sizdanmi taqsir? Hozir so'rab ko'raylik esidan. Assalomu alaykum taqsir. Bu bir qo'ra qo'y o'xshaydi, ha? Ha. Bu yerda qaysi parada bular? Разныйдан. Har xil. Aralashqanlari bor. Ha. O'z-o'zining qo'ylardan bor. Qo'zisidaги, bo'zidaги, qisiridaги, ha? 20 dan başta 12 minggacha ham bor aka. 12 ming so'mdan boshtaladi 20 minggacha. 10 ta bor aka. Jalpi qancha вообще? Yerda 28 qo'y bor. 28 qo'y. 10 qo'zi var. 10 qo'zi qo'yli. 28 dan sirtqari 10. Ha? Nega satasan? Bu kerak bo'lsa satamiz aka. 28 dan sirtqari 10, ha? Qo'zisi sirtqari u? Qo'zisi birgib 28 be. Ya qo'zli qo'ylar qancha satasan? Qo'zi adelli. 10 bosh. 28 qo'y, onun içinde 10'u qo'zlu ekan. Nalardan 4 tishdan nalar. Optimal sat tushirib berasiz. Naka do'stlar, 12 mingdan 20 ming so'mgacha deydi. Жалпысынан достор, qo'ylardan, qo'chqorlardan, qo'zlardan, bo'z qisir bardığın tartib o'tdik. Endi hozir at bozorda biraz at qo'yib qoldir. At bozordan sizlarga qisqacha ma'lumot berib, keyin ko'rsatuvni jiyintiqdaymiz. Ko'pchi taylar ko'p ekan, qulunlar. Naka dostlar, bu yerda qancha? 4 boshday turadi. Bular erkek urg'achi o'zi aralashib. Urg'achilar. 4 teng urg'ach ekan dostlar. Bular qaysilayda tug'ilgan примерно? Bor, mayda tug'ilgan. Mayda, былтыр mayda tug'ilgan dostlar. Naka. Pullar qanchadan ava aqchasi? 45 so'm. 45 ming so'mdan. Tegiz, ha? Bardığının yaşıdağı, boylarıdağı teng ekan, aqchasidağı teng ekan. 45 ming so'mdan kem bor deydi. Qayerdan keldi bular ava? Bularni O'shtuqli. O'shtuqli deydi. 1,5 satıldı mı budan sırtlar? Yo'q, hozir keldi. Suratçı Ko'ryapsiz. Ko'ryapti. Qancha beryapti ava? Men beraylik. 45 ming so'mdan deydi do'stlar. Aka, urg'achi.
Мынакей достор. Ассаламу алейкум, тақсыр. Бұл бей оқшайды, а? Қаншаны туған? Екені туған, ішіндегі үшіншісі бе? Боз бей екен. Қачан туйды примерно? Жақынқы боз ба? Мынакей достор. Самал ичем десеңіздер алсаңыздар болады. Туйын деп қалып тұр. Басы қанша деп атасы, ба? 90 000 сом дейді. Қайырдан келдіңіз? Ноқаттан келіп тұр. 90 000 сом дейді. Боз бейіні 90 000 сом дейді. Бұл тайдың есі кім екен? Сіз ба? Жаш қандай мұның? Кәлта тай екен достар. Пародау? Жөнөкілі қарабайыр, Пұл қанша ава? Басы? 65 000 сом дейді достар. Кәлта тай екен. Бойы бей екен достар. Менікі 1.70, менден біраз асыра екен. 1.50-ден өйді да бір болса. 1.55, 1.60 шыққыдай бұл. Базар қанша берді, ава? 55 берді тұр базар. Мынакей. Бұл тай кімден, ава? Есін білбейсіз бі? Я. Есі олса сұрайтылық. Шул тайды сұрап көреді. Ассаламу алейкум, ава қандайсыз? Бұл еркек құлын оқшайды, а? Ақшасы қанша да атасыз? 45 000 кемі бар. Мынакей достар, 45 000 сом кемі бар дейді шына. Қайсыл айда тұлған бұл, бұлтыр? Жазда жайда тұлған да? Мынакей достар. Мына шул тайды сұрап көрді. Ассаламу алейкум. Бұл тай еркек неме ұрғачы бұ? Құлын? Еркек. Еркек құлын екен. Басының қанша да атасы, ава? 70. Басы 40 000. 40 000 сом дейді. 40 000 сом дейді. Сұрады бұ, базар қаншаға шығарды? 35 сұрап тұр базар. Қайсыдан? Ұшқын медиа. Бұның жасы қанша, ава? Полторашка екен, 1,5 жашар. Мынакей. Ақшасы қанша да атасы, ава? 70 000 сом. 70 000 сом дейді. Базар қанша берді? 60? Азырақты 60 000-ге сұрап тұр. Мынакей достар, бұл жерде екі еркек құлын тұрады. Нол сарысын қанша деп атасы, ава? 45 000 сом. Нарқы қараныча? Не дейсіз? 40. Бұл 40 ба? Нол 45. Екі өтен еркек, а? Екі өтен еркек екен. Базар қанша берді, ава? Қанша беріп атасы, ава? Бау олып атады достар. Мынакей. Қанша сұрап атасы, ава? Екені 103? Үшені. Үшіншісі қайсы? О, қара. Үшені 103 000 сұрап атады, мына үшіншісі кен. Мынакей достар. Ат базарда бүгін мұрдағыдан ат аз. Учқын медиа. Қар жаған үшін бұ, айтор жолымыз бұ, негедір бүгін ат базарда ат аз. Шунчалы ат келіп тұр. Жедағы келе баба. Az o bugün. Что-то bu malға чейін келіш керек, не? Аз екен достар, мынакей. Көпчілігі құлын тайлар. Бе, чоң ат көрген жоқпын бұл жерден. Шынменен достар, бүгінгі көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Баарыңыздар видео жакса лайк басып, комментарий калтырып, биздин каналга жазылып, коңгуроо чаны басканды унутпаңыздар. Биз 6-күнү, кел айткан суббота күнү, Ноокатка же Алайга барып, ошол жактын мал базарынан
сіздерге чагылдырып көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Бул баягы дробилкабы? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Мынакей достор, Учкун мал базарына барган дробилка Жапалакка дагы келиптир. Дагы мындай бир үстүртөн маалымат катары айтып өтөлү. Булар кубаттуулугу канча эко? Эко бирдейби? Канча? 3,5 миң оборот, 7,5 киловатт. 7,5 киловатт, 3,5 миң оборот экен минутасына. Пулу чоба? Пул 18 миң деп атабыз эми. 18 миңден. Достор, буну биринчи ирет көрүп аткан болсоңуздар, мындай маалымат берип өтөлү. Бул мындайча айтканда үйдөгү чакан тегирмен. Буну алгандан кийин тегирменге барып, дан өсүмдүктөрүн тарткандын, жем кылгандын кереги жок. Бул жерден баштай жүгөрү салынат. Ал эми бул жерден укаланган жүгөрү арпа салынат. Муну алып койсо, алыңыз эле. Муну алып койсо, чөп, пая, пресстерди майдалап күкүм кылып чыгарат. Бул жерде өзүңүздөр билгендей эки неме бар. Мына бул мисалы майда дан өсүмдүктөрүн жем чыгарганда, жүгөрү, арпа чыгарганда муну салып коет, мына оозуна салып катырып коет. Жана бул жактан ошол майдаланган жүгөрүлөр чыгат. Бул жерге кап менен толтурат, капка. Ооба. Кап кийдирип коет, жем чыгарат. Ал эми чөптү, паяны тартканда кайсыны коет? Койбойт эч нерсе. Ачык эле болот. Чөп паяларга монону коет. Ушуну коет экен. Чөп паяга ушуну катырып коет экен. Катырып туруп, чөптү прессте салганда бул жактан майдаланып чыгарылат. Мынакей достор, номериңизди бир айтып коюңузчу, жазып алыңыздар достор. 0559 559 менен 04 04 12 12 18. 18. Дагы бир номер бар. 0555 555 менен 64 64 75 75 91. 91. Мына ушул номерге байланышып, WhatsApp дагы бар, Шу номер WhatsApp'та бар. Номерди айттык достор, жазып алыңыздар. Мен комментарийге, описанияга дагы жазып коем. Жакса. Коммунист айылы, бирөөсү Суратташ айылы. Эки жерде бар. Ооба. Бири кайердесиз? Коммунист айылы. Коммунизм? Кермете жакка кире беришти. Кермете Оштогу Кермете жакта кире бериште коммунист деген айыл. Бирөөсү Суратташ айылы. Бирөөсү Сүрөтташ айылы, бая Кызыл Кыштагы айыл өкмөтүнө караштуу Сүрөтташ айылы. Мына Ош шаарына жакын жайгашкан достор. Чалып байланышып, адресин тактап барып үйүнөн алсаңыздар болот. Ал эми сиз кайсыл жерлерге апарып сатасыз мисалы? Учкун базарга алып барабыз. Учкун мал базарына, Өзгөн мал базарына, Жапалак мал базарына, ушул мал базарларга, дыйкан базарларга апарып сатат достор. Номерин айттык, жазып алыңыздар. Мен дагы жазып коем. Жакса байланышып, баалашып алыңыздар. Биз ушун менен бүгүнкү Жапалак мал базарына болгон көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Бүгүн 25 февраль 2021 жыл болду. Суббота күнү ноокатка же Алайга барабыз. Ошол жактан жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар достор.